Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kum kadak benok senyang lam syakinong song jongka West Castles District ki barangsa haki quarantine center baper jongka district nakaleng jongka seng New Trap Youth Council West Castles District kalalaj benok jerap dak jingbam bat ki sabon sum yakini jingbam nakaleng jongka ni keseng kalalaj ban IT syaka District Medical and Health Officer jongka West Castles District ke Dr. M Bare kaban sapen poipat yakini ki marbam syaki quarantine center ki baran hakaleng kani ke district. Hadin bangi layui yang paradok prasnam ku jongi ke wawan nakeleng ki jaka nanot is berkunjuk di pat ki jaka ki ba ki lawan phai ni po wes ke zil po ki area jongi po wes kumta kamsim ku jongi kamla hi bangin susha ngi susngap kumta ki ku hi ban yadon benta khindiat kesaj na berki paradok prasnam ku jongi ki samla puli ki beran sabar ki jaka te hak ni kapol mta nagliang jongi ngi namar ngi lada ngin lek man ki center man ki quarantine center langi lek man ki snong ngimla ya kata kumta dakwe ki jing sathu jengmut bat i Dr. Bare i belong i dia sembuh jong kawes kecil ilawan panok donation dem syaitu ki paradok prosnam ki basong quarantine center la gadai haki community la gadai ki institute kunjuk kamtam gitu ki parado bersnam ki ba syuim lagi belah ko agi wei pat ki jaka nyawan banok donation da ki horlik kumba rupo tam tadi ki horlik nang ta kunjuk ru ki biskuit kunjuk ki sabon namta ban yarap lem nam tai parado bersnam kum gadak ban dan bentalem hakum kani kapor baki mat ya kini jingpang kata kadai ke bentah.